Namun kau punya hati ini dah tahun 2025 kan. Tahun yang kita perlu melihat cabaran-cabaran yang lebih besar dan apakah implikasi kepada murid berkeperluan pendidikan khas. Dan James ini telah membuktikan kepada kita pada hari ini kita bawa orangnya ke sini. Dan antara lain pengalaman yang cukup menarik dan menjadi ingatan kepada saya, murid-murid saya yang saya ajar dalam pendidikan khas sejak di sekolah rendah masih mengenali saya dan masih menegur saya apabila saya berjumpa saya di mana-mana. Itu sangat touching lah. Mereka sangat menghargai kita, walaupun mereka kini mungkin yang itu jangan cerita yang tentang benda-benda menarik kita simpan dulu. Jangan cerita dulu, jangan. Kalau cerita nanti habis lah podcast ni kan. Saya pun takut nanti saya sembang seorang aja kan. James sorry, I'm going to interrupt there. I just want to say personally, thank you to men like Dr. Anwar, to us, to everyone in the team because of 36 years of service. I just want to say terima kasih. Terima kasih. Honestly. Because of your hard work, your effort, millions of children have a chance. So terima kasih. Thank you. Betul. Kalau kita melihat sebenarnya kan, orang yang macam Dr. Anwar ini, yang one in a million. Tak semua orang yang ada kemahiran, kecekapan sampai Dr. Anwar boleh buat kajian tentang disleksia itu sendiri. Jadi saya rasa ini yang sepatutnya kita treasure, kita hargai, dan kalau kita dah hargai, takkan kita nak simpan. Jadi sebab tu kita nak show kepada semua melalui podcast ini. Jadi pengalaman-pengalaman menarik Dr. Anwar. Kita simpan sikit cerita best tadi tu sebenarnya. Mari kita kepada James pula, right? James, we know that you have been chosen from all people, right? Yang special needs. Alright. And can you please tell us what special needs you are, and how does that give you the motivation to become what you are at the moment? So for me, I'm dyslexic. That's my dyslexic and ADHD. That's my primary core. So when I was young, before the work was done, everything, it was a very difficult time back in the 90s. Back in the 90s. Jadi kita tahu umur dia berapa. So before the great work has been done, thanks to all of you, we were bullied, we were pushed aside. Like when I was like 7, 8 years old, I was thrown out of the class for months on time. But because I was trained in an environment, so it's very important that in school and also in the home, you must have that environment of love. So they said, don't give up. Have that focus, keep going. So even though I couldn't read, I couldn't write, I remained. So that's how I remained that discipline. And that is a training process. But I've seen the work that's been done by Dr. Anwar and the team. Nowadays, kids, they have that counselor system, they have that network in the school itself. So I want to say thank you for that. So really helpful. What you are saying is that the family support is very important. It's vital because the school can only do so much. It takes a village to raise a child. Create that village together. And you can see that in our school, in the Ministry of Education school, because you were saying that because of our initiative, because of our Malaysian education blueprint, it's already helped you to build up what you are right now at the moment. For me, what I have the honor of doing is to I'm able to enter public schools because I give speeches and stuff like that. So I see the work that is being done. And I can see the improvement from the 90s to the 2000s and 10s until now, because I see it from 2 to 3 decades. Because I lived in it and then I'm still exposed to it. So I can see the improvement. It's a long, difficult journey, but it's there. The results speak for itself. And just keep going. That's what I can say. Maybe you want to tell the audience what result that they have on you. So what results I have on me? So many, I would say, thanks towards the Ministry of Education, but of course towards Persatuan Dyslexia as well. And Puan Aini, I love her. The whole team, basically through the years, they taught me how to read, taught me how to write, and of course my parents, endless dedication, because
of that network of information. So we had that access on how to train the mind. So dyslexics, right, we have the ability of vision. So we see the big picture. But what we need training on is clarity of purpose. So compress and train focus. Once you get that up and running, so that's why I'm really happy to see the ministry supporting a lot of sports, a lot of outdoor activities, because that is vital, especially for children's development. Right. Please, main bola sepak. Main bola sepak. Okay, go for it. James kata main bola sepak. Main bola sepak, basketball boleh. Okay, right. Saya Dr. Ni, kalau saya nak respon sikit daripada apa yang James perkatakan tadi, pada saya adalah key point atau key word dia kat situ ialah peranan ibu bapa. Kesedaran awal, early intervention. Apabila parent dapat kenal pasti bahawa Jim dalam keadaan sebegini, ada kebarangkalian mungkin dyslexics and ADHD, so tindakan awal dia kemudian dengan sistem yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, dia charge dekat situ, so lahirlah seorang James yang seperti kita lihat seperti pada ini Dan kalau sebenarnya kalau penonton-penonton semua nak tahu, James ini adalah seorang juruterbang. Sebab tu kita panggil nama dia Captain Kehormat James PSST UDM. Maybe you want to share with us, how did you become a pilot? Okay, so I'm gonna say the same thing Dr. Anwar said. Early intervention is vital because it takes years of training, and the quicker that you must go and fix the challenge. Okay, do not try to hide away from it, especially from a parent's perspective. Some parents see it as a form of negative interaction, but let's see it as a gift rather than a disability. Okay, that is vital. Number one, the mindset. Your words matter. It is a challenge, but it's a gift if you know how to maximize it. So 7 years old, my mom realized, okay, this one something needs to be worked on. It's early intervention. And because of that early intervention, I was able to start the training on how to read. I couldn't read and write until I was about 9 to 9.5, almost 10 years old. My speech as well, I couldn't speak correctly. And that's how I became a pilot. Early intervention, a clear focus, a dream. That direction. Right. So I've always tried to promote this the best I can towards children. And also towards adults as well. You must see yourself that you have the chance to become stronger. You must have direction, purpose, vision. You must see that I can be better. Interesting. Macam mana pula daripada segi Dr. Anwar, sebab saya sebenarnya ada dengar cerita menarik semalam yang berlaku ni. Ya, cerita yang best tu sebenarnya, doktor. Kita cerita pasal sokongan daripada ibu bapa di sini kan. Macam mana sokongan ibu bapa tu membawa kepada berita gembira kita pada hari ini ni. Okey, sebelum itu Dr. Hani, saya nak lihat literature sedikit tentang sejarah dalam pendidikan khas ini. Ya, kalau kita lihat bermula pada tahun 1926 bermulanya pendidikan untuk kanak-kanak ketidakupayaan penglihatan ataupun buta. Ya, kemudian 1954 proses untuk memberikan pendidikan secara formal kepada murid ketidakupayaan pendengaran. And then pada tahun 1988 ini semua dah hujung jari ni. InsyaAllah bermula pendidikan masalah pembelajaran. Kita tengok betapa dinamiknya pendidikan khas di negara kita, dan sehinggalah dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia meletakkan pendidikan khas sebagai sebahagian daripada agenda utama negara. Betul. Dan dalam masa terdekat semalam, kalau saya menghadiri pengumuman keputusan STP, itu yang menariknya sebenarnya. Tak sabar nak dengar ni. Kalau saya nak relatekan dengan 1926 ketika mula-mula sekolah ketidakupayaan penglihatan ataupun sekolah buta dibuka, semalam telah membuktikan kepada kita, 2 pelajar buta kita, seorang yang totally blind dan seorang lagi yang low vision, dapat 4 flat antara pelajar terbaik di Malaysia. Masya Allah, subhanallah. Tahniah kepada cikgu-cikgunya sebenarnya ni. Ya, betul. Kepada cikgunya, kepada parentnya. 4 flat. Saya rasa saya ada ternampak ni sebenarnya. Yang ada ambil video, dia pakai baju warna oranye rasanya kot. Mungkinlah semalam kan. Di lembaga peperiksaan. Itu adalah sebahagian daripada success story
Ya, selain daripada James, kita juga dapat lihat ada pelbagai success story lagi yang telah dicipta, yang telah direalisasikan dalam dunia nyata di Malaysia ini tentang murid berkeperluan pendidikan khas. So sebab apa lagi kenapa kita nak mendendangkan lagu-lagu sedih sedangkan mereka telah mencipta kejayaan demi kejayaan dalam pendidikan khas di Malaysia. Kalau boleh Dr. Anwar ceritakan kan, Dr. Anwar rasa kalau macam James, because James membagi tahu parents dia, memberi sokongan dan early intervention. Ada tak lagi sebenarnya pandangan doktor selain daripada yang kita ceritakan, apa lagi sebenarnya yang membantu kepada kejayaan-kejayaan ini di pendidikan khas kita? Of course kita punya dasar pendidikan kita. Kalau kita melihat bagaimana Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan 4 kurikulum yang kita nak sinkroniskan dengan keadaan ketidakupayaan mereka. Empat. Daripada yang berkefusian tinggi, macam James yang mempunyai tahap kognitif yang tinggi. Kalau dia kata dia ada high functioning, right? Ya, dia ada dyslexic and ADHD. Kalau saya nak tambah satu lagi, mungkin dia ada gifted kat situ. So ini untuk kumpulan yang mempunyai kefusian tinggi, high functioning. Kemudian kita ada yang kefusian rendah, kefusian sederhana dan kefusian rendah, yang kita sediakan semua kurikulum ni untuk mereka berjaya. Daripada peringkat serendah-rendahnya, daripada kita boleh melahirkan seorang murid yang mungkin berkerjaya sebagai pembuat kotak, ataupun yang terlibat dengan packaging, sehinggalah orang yang seperti James. Betul. Ini sebenarnya hasil daripada pembinaan dasar pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang menyusun peluang-peluang untuk mereka ini belajar, bekerjaya dan menjadi aset kepada negara. Aset yang sepatutnya kita hargai lagi. Dan bukan sahaja mereka yang telah terhasil, dan juga sebagai orang yang menyumbang kepada penghasilan itu. Begitu juga di KPM, di sekolah kita kan. Okey. Jadi sebenarnya kita bercerita ni dah hangat ni. We are actually susah nak berhenti dah. into the discussion. But since that we do have to take a sip of water maybe, right? Macam saya lah, saya pun kering tekak juga nak minum air. Jadi untuk itu kita akan berhenti sebentar. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita akan berhenti sebentar. PPPM itu milik kita bersama. Right. Kita nak bertanya kepada James, cerita tentang macam mana James sebenarnya berada di TUDM, Royal Air Force, and sebagai seorang yang ada disleksia, macam mana boleh sampai ke tahap berada di Air Force tu? So officially is under the PSS TUDM aspects of it. So it's an honorary title. Honorary title? From, so it's Captain Kehormat. Okay. So how I got it was from the world record. So at that time, I was the youngest person to fly solo around the world by aircraft. And the first Malaysian to have ever done so during the early 2013, 2014 time. Right. So because of that, I was blessed to have this title given by the Air Force. And from there onwards, it's an honorary title. So I cannot say that I'm the equal towards the trained men and women in the service. You know, these guys, these men and women are there every single day. So great hats out to all of you. So in those duties, what we do is usually events and also try to do recruitment as well. So that's our primary focus point. But saying that, I was trained by TUDM in the early days for survival training, arms, and a few other things. Oh, you had to do that too? Because it was for the mission parameters. So lots of fun. It's actually quite stressful. Okay. Yeah. So one of the things that they did for us was actually hypoxia training. So hypoxia is when. What is that? So hypoxia is up at altitude. You actually have very low oxygen percent. Okay. That's right. Low oxygen volume. Okay. Okay. So go up. So your brain at 30/1,000 feet without oxygen. You in about 20 seconds. Is that? I saw that video. Yes. So it's really. So you can easily like doze off. Like that. Just because of the lack of oxygen in the brain, you actually lack that cognitive abilities. So like simple tasks, you just kind of start to blur out and all those kind of things. So it's really interesting. Then also maritime training as well. So they took me out to Lumut.
So yeah, thank you instructors. Okay, told me how to lumut, throw me into the ocean in my full uniform. No, in my full thermal gear. So it was for the Arctic. Oh my goodness. Yeah, so it was so heavy. I was like, right. So many beautiful stories and great servicemen and women. But then saying all of that, but how I got to the point to be able to have that honor is something that I like to emphasize as reference learning. Okay, so I'm a huge believer in reference learning. So when you read, so for a dyslexic, you must understand what is our limitations. So we cannot see words properly. Everything just jumps around all the time. You cannot consolidate. So when I read a story, okay, there's like 2,000 words. Okay, I cannot remember 2,000 words. Okay. So what do? I read section by section. I summarize. Paragraph or section by section? Depending on the difference of complexity. Okay. The more complex it is, the shorter I make it. Okay. The less complex it is, the longer I make it. Okay. So from there, I have a quick summary. And from that summary, I play back loops in my brain. So let's say this is about a jet engine, for instance, or designing a building. So from that contents, I try to visualize it from a 3D perspective. Wow. Okay? So gifted. This is a gifted part. All right. Interesting. Sorry, yeah. So I try to put the pieces together and build it. And then from there, I understand what I'm reading. So I'm not just reading for reading's sake. I'm trying to comprehend the essence of it. Okay, so I try to see, like, let's say, a valve for pipe or something like that. I try to visualize the valve. Right. And after I have that, I try, so I'm a bit touchy, so I like to touch things. So I have that sensory feeling, and I try to replicate that feeling. Okay. So I can remember it. And then from there, one section from a valve, then from an ignition point, then little bit by little bit, I put the pieces together, and I build the jet engine in my mind. Oh. Piece by piece. Right. That's how I train. That's by reading. Reading plus visualization. Visualization. So for me, I like to read, visualize with pictures or like with your mind. If possible, touching. Touching. So touching can be anything. So touching, like for instance, steel. You can just touch some steel. You can touch some, just to have that visual, that reference. Okay, so like for one of the classics for dyslexics is that we don't know right and left. Okay? We don't know right and left. Do you drive? I do now. Okay, I do now. Okay. So how I learned right and left at a very early stage was by reference learning again. I every single day, habit, I used to wear a watch on my left hand. Okay. And every single day, I touch the left hand. This is left. Oh, you know that's the left. Yeah. Then after that, I touch my heart. Then that's the left. That's the left. So I have those references. Then after a while, repetitively, take out. Then you can do it without. So I'm building capacity with time. Right. So that is how my mind is wired. So you need repetition too. Repetition, of course. Repetition and habit. But our gift is vision. See, a very funny thing is we know the answer, but then we don't know how we get the answer. So that's why we have to figure out how we get the answer so that we can narrate and share. That is one of our greatest limitation and also our gift. Right. So yeah, reference learning, sensory touching, and also kinesthetic. Yes, very important. Yeah. Yes. Kajian. VAKT. Visual, auditory, kinesthetic, tactile. Yes, sir. Tactile. Yeah. Exactly. Okay. Yeah. Sebenarnya menarik kita nak tahu macam mana pengalaman sebagai seorang juruterbang mengelilingi dunia. Yes. Yang itu simpan sikit boleh? Okay, simpan sikit. Okay, kita tanya dengan Dr. Anwar. Dr. Anwar dah cerita tadi tentang mereka yang dyslexic ni. Bercerita sikit macam mana dia ada kaitan dengan kajian yang Dr. Anwar buat tu sebenarnya. Dyslexic ini dia sangat unik. Dari segi fizikal, kita nampak dia seperti orang biasa. Ya, biasa. Kita tengok James, handsome, cantik. Segak. Tetapi kita lupa bahawa manusia dyslexic ini,
kita boleh lihat kita ada 2 tangan, kita ada 2 kaki, kita ada dua lubang hidung, telinga, tapi kita kadang-kadang terlupa kita ada 2 part of kita punya brain. So hubungan antara otak kiri dan otak kanan yang mengganggu antara satu sama lain mengakibatkan mereka memerlukan beberapa panduan untuk mereka belajar. Sebab tu saya kata macam James kata tadi, dia perlukan ada ingatan dia untuk melihat yang mana kiri, yang mana kanan. Sebab tu mungkin James juga melalui apa yang Orton Gillingham terangkan untuk murid-murid disleksik ini belajar. Menggunakan kaedah multisensory, menggunakan VAKT dan kepelbagaian teknik untuk bantu mereka ingat apa yang mereka belajar. Betul. Saya nak panggil juga sebab saya pernah bercerita dengan kawan saya. Saya rasa saya ni macam ada autistik sikit. Sebab apa? Boleh rasa-rasa lah pula. Saya rasa je. Tapi tak tahulah betul atau tidak. Autistiknya sebab saya tak boleh duduk diam. Sebab hari ni ada podcast ni saya duduk diam. Saya punya style, saya boleh duduk 15 minit ke 20 minit paling tinggi. Lepas tu saya nak berjalan. Itu yang pertama. Yang keduanya, cara saya belajar dulu macam James belajar. Especially kalau sejarah. Sejarah ramai orang tak suka. Tapi entah kenapa saya suka sejarah. Bila saya suka sejarah, saya baca, saya bayangkan saya berada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Saya berada waktu Portugis datang menyerang. In fact, baru-baru ni saya pergi ke muzium di Melaka. Saya rasa amazed, saya suka duduk kat dalam tu. Sebab saya rasa saya berada dalam dunia Hang Tuah, bergaduh dengan Hang Jebat, semua tu dalam memori saya, dalam bayangan saya. Tu yang saya kata, aku ni autistik ke? Teknik ingatan mnemonic. Oh ya ke? Bukan autistik lah. Autistik ni kadang-kadang mungkin dia salah satu daripada helah bela diri dia. Dengan husband dia kata dia kata dia autistik kan. Nak kata lagi lebih teruk, dia ada autistik plus ADHD. Pula. Sebabnya saya tak tidur diam. Tapi tak ada genetik kan? Tak ada. Tak tahulah kalau belah. Anak-anak okey semua tak? Okey. Saya rasa anak saya tak ada, lebih pada artistik. Dia bukan autistik. Artistik. Lain pula. Okey. Right. Kita cerita pasal kepada James. Okey, ceritakan kepada kami. Sebab kami ni nak dengar first hand info ni. Daripada James. Tentang pengalaman dan macam mana sebenarnya James ni bermotivasi untuk jadi juru terbang mengelilingi dunia. Okay. So, I don't believe in willpower. Okay, willpower is just for that one moment. I believe in the pull. So, what am I drawn towards? Okay. Regardless of my feelings. Okay. So, when I was doing a project earlier on, flying across the Middle East and towards South. It started with the Middle East first, or it started with the Middle East. So I was actually a ferry pilot during my earlier days. What is that? So we fly small aircraft. Okay. So we do the deliveries, etc. And I was in Oman. Okay. Beautiful country. I really highly recommend Oman. Let's go to Oman. It's gorgeous. One of the most beautiful places in the Middle East. Honestly, beautiful country. But when I was in Oman, I sat down at the coffee shop and I was contemplating life. And I saw in front of me what I saw in myself when I was younger. A boy with special needs. He had no dreams, no passion, no inspiration. And that really frightened me. Okay. So because of that fear, that fright, I decided I wanted to do something. But the question is, saya boleh buat apa? So I put the pieces together. Right. And that's how I got the idea, the inspiration, and most importantly, the motivation, the pull to keep going. Because it's a very tedious thought process. About 2 years of my life was predicated to that one goal, continuously every single day. So my motivation comes from the service of others, because I always believe only together we can do it. So
yes, I flew solo around the world, but it took the team to coordinate all the different things. It took the community to push forward. So I'm a big believer of that. And that was it. That's a support mechanism. And that it's not will. Yeah. Willpower don't last. Right. Pull does. Right. Habits last. Habits. Repetition. Habits and repetition. Yeah. Little bit every single day. So same thing for me now when I go to the gym. Yeah. Because my... Dia pergi gym Dr. Anwar? Yeah. Dr. Anwar pergi gym tak? Have to, doctor. Because in terms of my brain, right, if I don't go to the gym, tak boleh function. Tak boleh function. Because too much energy really. Like. Okay, alright. Yes. So you let out the energy into the gym. Into the gym. Bestnya. Yeah, it's good. And it's a good, very, very good feeling. It's like, Okay, anyways. But because of that repetition, sometimes you do like 20-hour days, 16-hour days because of work, etc. But you still make that habit. So even though you don't do 100%, you still do. And it just builds through time. Right. Compound interest. Right. Yeah. So how do you feel when you actually achieve to go? Okay. So when this happened? Quite a few years ago. I was at that time 21. That young? Yes. So I was at time 21. So the honest truth, of course, very happy, very grateful. Of course. That's guaranteed. Yes. Towards. And you see your mom smiling. Yeah, that's the biggest joy of my life. Right. But the honest truth is, because it has become a part of me. All right. Of that habit. That process, that chain of mind. Because. And the willpower. Yeah, it just became a part of me. So. That actually came to us part 2 of the story, but that one's next time. But in terms of that initial moment, I just felt it was a process. It's because it needed me to go 200% for many, many years. 200%. Yeah. Alright. Okay. Jadi kita akan berhenti sebentar untuk borak PPPM. PPPM milik kita bersama. Kita kembali lagi dengan borak PPPM kita pada hari ini dan kita nak bertanya kepada Dr. Anwar sebenarnya. Kalau sepanjang Dr. Anwar mengendalikan inisiatif daripada gelombang 1 sampai gelombang 3. Kalau boleh Dr. Anwar ceritakan sedikit apakah inisiatif 34 ini macam manakah ia berkembang dan apakah sebenarnya yang menarik yang boleh kita kongsikan. Okey, terima kasih Dr. Aini. Bila kita membicarakan tentang inisiatif 34, pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya nak pakai baju sebagai seorang cikgu pendidikan khas. Okey. Kan? Kerana sebelum ini mungkin pendidikan khas ini dipandang dengan sebelah mata. Ada orang kata cikgu-cikgu pendidikan khas ni second class teachers lah apa semua kan. Ya, betul. Tetapi apabila kita diangkat melalui inisiatif 34 dengan 3 gelombang utama 2013 hingga 2025 James bermula daripada kita mengangkat pendidikan inklusif itu. Kalau sebelum ini murid berkeperluan pendidikan khas ini tidak bersama-sama dengan kelompok murid-murid mainstream, tetapi melalui inisiatif 34 ke arah kita memperkasakan dan akses pendidikan kepada murid berkeperluan pendidikan khas, maka KPI pertama yang menjadi sasaran dalam blueprint ini ataupun dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini adalah untuk proses menginklusifkan murid-murid ini. Maksudnya sasaran kita untuk meletakkan murid pendidikan khas ini, Dr. Aini, James, untuk mereka berada bersama-sama dengan rakan-rakan tipikal mereka di sekolah.
Kenapa perlu kita asingkan mereka? Mereka juga adalah sebahagian daripada anak-anak Malaysia yang membangun pendidikannya bersama, yang perlu dibangunkan pendidikannya bersama dengan rakan-rakan mainstream. So langkah pertama ini mendatangkan hasil yang cukup lumayan pada saya, kerana pada gelombang yang ketiga, apabila kita menuai hasil, kita dapat lihat seramai 95% daripada murid berkeperluan pendidikan khas itu berjaya mengikuti pendidikan inklusif secara penuh dan secara separa. Ini yang kita nak. Kita nak mereka ada dalam kelas yang sama, guru yang sama, kantin yang sama, padang yang sama, belajar dalam merasai pembelajaran dalam konteks negara ini, Malaysia ini. Mereka juga perlu rasa ini adalah negara mereka. Penyesuaian dengan persekitaran mereka. So peruntukan-peruntukan yang diberikan melalui inisiatif 34 pada saya cukup berbaloi. Berbaloi. Boleh kerana, kira ke berapa banyak dah dapat? Maksud saya berbaloi dari segi peratusnya. Kerana selepas itu kita mula mengetuk KPI yang kedua untuk melihat kebolehpasaran. Ini kebolehpasaran kita. Melihat kebolehpasaran murid-murid ini. Setelah kita mindset rakyat terbanyak di luar sana yang tidak lagi menyuruh anak, tidak lagi simpan anak, dah bawa anak-anak berkeperluan pendidikan khas mereka untuk belajar dalam suasana inklusif yang baik. Kemudian kita pergi melihat kebolehpasaran, dan hasilnya dalam gelombang ketiga ataupun tahun 2025 ni, kejayaan demi kejayaan telah kita capai. Semua orang sekarang berani memperkatakan tentang pendidikan khas. Kalau dulu hanya orang-orang yang ada anak khas, guru khas, dia macam tabu dulu kan, sorok dan sebagainya. Tapi sekarang orang boleh lihat kejayaan-kejayaan macam saya sebut tadi lah. Kita mainstreamkan kejayaan anak-anak pendidikan khas. Boleh skor 4A, 4 flat dalam STPM, and then kita punya layak mendapat sijil kita meningkat saban tahun, pelajar-pelajar cemerlang kita meningkat saban tahun, kejayaan-kejayaan dalam sijil kemahiran Malaysia yang kita cipta, semuanya berasaskan kepada inisiatif 34 yang memberikan ruang untuk kita mengangkat MBPK ini ke sama aras dengan murid-murid perdana atau lebih daripada itu. Menarik. Terima kasih Dr. Anwar. And can I add just about this, because what you just described is a beautiful dream. We will work hard to make sure that it comes to be, because this is a great opportunity to build character. Not just education of the mind, but of the soul as well. Because when you do that inclusivity, thank you, inclusivity, you are giving a great opportunity to both sides. Betul. You can train compassion and then also train tolerance on one side, and then from the other side you can train leadership within the whole community working together. And it's to build that character early on to the rakyat. That is a beautiful dream, and we will endeavour to make it so on our side as well. Saya terpanggil sebenarnya bila James cerita tentang pengalaman James berada di sekolah to give talk to them. So when you first set your foot into one of the schools, the first school, can you please explain to us how do you feel during that time? This is an interesting one. My first school speech. Yes. Okay, so I've been to 100 over schools in Malaysia, right? So I make it a commitment. So I'm a man of habits. So that's how I train my brain. So that's how I do things. So every month or now every 2 months, I purposely take 3 to 4 days off. Go to schools around Penang, Johor, Selangor. Oh, wonderful. Even on the East Coast and etc. And I give my speeches. And the first experience, to be honest with you, I was a little bit frightened. Okay, I'll be honest with you. Even though world record, everything like that, but that is still that sensation pops up. But it was also a great gratitude that I have the opportunity to share, because many don't. Right. So it is my duty to do so. So fear and also gratitude. These two things at the same time. What about the expectation that
in your mind, in your mind, telling, okay, when I enter the school, what should I do? Are they going to be different to me? Does that occur? I always believe in the power of sincerity. Okay. So I go inside there, I show my sincere self. Right. If they choose to use any part of my story, take it. Right. I go there willingly to give. Right. So I do not have that restriction. My fear comes from the lack of. My only fear is that I do not give enough substance. Right. That's it. Right. Other than that, no. Yeah. Pada waktu tu ada tak sesiapa yang bertanya, awak dyslexic, macam mana awak boleh jadi pilot? So every single time, when I go to these schools, I always tell everyone, have you guys ever heard of special needs? That's one of the key things that I've always emphasized because I believe in training character. You must train the mind, but you must never forget the soul. Okay? So that's why I always emphasize that. Yes. The soul. So I always tell, have you guys heard of special needs? How do you guys react towards it? How do you guys integrate? Because you must always offer help, but never offer help if it pulls you down. Okay. Rise towards the standard. Right. So that's why when I always tell kids, must offer help, but never forget, don't pull yourself down. Right. Rise together. Right. Work together. Build something together. That is how I like to emphasize things. Yeah. Menarik kan doktor kan? Ya, kalau saya boleh tambah sikit apa yang Jim perkatakan dalam siri-siri talk dia di sekolah-sekolah kan. Sebenarnya secara tak langsung selain kita membangunkan kapasiti dari konteks akademik, MBPK juga kita bangunkan dari konteks sukan. Sport. Yes. Termasuk juga kebudayaan. Tu tadi kita main bola sepak kata. Ya betul sebab tu kalau kita lihat kejayaan yang kita gilap secara indirect berjaya menghasilkan pungutan-pungutan emas di peringkat internasional. Now kita nak buat satu sistem pendidikan yang khusus untuk membangunkan atlet melalui sekolah sukan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang mana kita nak melahirkan atlet yang kita bangunkan bermula daripada zero to hero. Kita juga terlibat dengan program-program digital, IT di peringkat international dan penglibatan murid berkeperluan pendidikan khas ini sebenarnya memberikan kejayaan-kejayaan yang cukup besar. So kalau dari segi akademiknya kita lihat James, kejayaan-kejayaan James, dari segi sukan, kita ada beberapa atlet sukan yang telah sampai ke peringkat Olimpik dan juga dari segi pembangunan atlet sukan kerana kita beranggapan bahawa sukan juga adalah kerjaya ataupun kebolehpasaran untuk mereka. Yang menariknya sebenarnya saya ada dapat berita semalam daripada Puan Soleha, katanya mereka ada pertandingan merentas desa, peringkat kebangsaan yang dibuat di Melaka mula-mula tu cabarannya sebab tak ada air dan sebagainya. Tapi anak-anak pendidikan khas ni lepas sampai 8 kilometer. Macam mana tu sebenarnya? Kalau saya 8 km dah semput dah tu. Sebab tu Dr. Ni, kita tak perlu lagi lah untuk mendendangkan rasa sedih macam saya kata. Keupayaan yang ada pada anak-anak berkeperluan khas ini telah terbukti. Kalau mereka sukar untuk menggunakan fizikal mereka untuk berlari ataupun bersukan, mereka boleh menggunakan alat-alat sokongan seperti wheelchair dan sebagainya. Dan latihan-latihan berterusan melalui juga inisiatif 34 peruntukan yang diberikan pada kita juga menyerapkan sedikit sebanyak untuk latihan kepada mereka bagi membangunkan kapasiti sukan. Sebab tu semalam kita dah berjaya James melaksanakan merentas desa peringkat kebangsaan. Nanti bulan cross country. Cross country. Bulan 9 kita akan ada MSSM bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Menarik. So kita tak perlu lagi lah sebab mereka berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan pelajar-pelajar mainstream di negara kita ini. Sebab kita cerita pasal kebolehpasaran dan James adalah salah seorang contoh kebolehpasaran sehingga dia membolehkan dia menjadi seorang pilot. Kalau pada James sendirilah bila James berhadapan dengan mereka, the special needs student, the special needs education children, what will you say to them
the first one you said, rise up with them. Do not pull them down. Okay, ada apa-apa lagi tak sebenarnya yang James harapkan untuk anak-anak ini boleh jadi seperti James? This is I have huge respect for Dr. Sri Idris, and one of his greatest quotes was this. So, and then you also, so one thing is reference learning. Okay, so you must put your senses, your hearing and your touch. So this is something that I really emphasize. Okay. All right, so first things first, for all of you listening, touch your hair. Touch your hair. Okay. So you feel the hair already, you feel this. So you can remember it, you can feel it. Okay. Then what does hair stand for? H is helicopter view. So it means vision. What do you see? A is analytics. Analytic. From that vision, you need to break it up, cut it up into segmentations. Okay. They work on individual segmentations to find error points. And from there, I, which is imagination. So how do you put it back together to do something different? Okay. You divide them up and then you bring it back together, but then build it in another form. Okay. And after I is R. R is reality. But then for me, I always like to say relative reality, because the only thing stopping you is your capacity. Every single day, you must have that habit. 10%, 20%, 30%. Sikit-sikit every single day adds up. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Now you know. So that is the process. And then for people to remember it, you must have references. So have references. Easy to understand. Okay. Menarik kan doktor? Kalau doktor pun sebenarnya ada apa cerita lagi yang, kalau macam James cerita pasal hair, doktor ada tak sebenarnya cerita-cerita daripada anak-anak kita yang berpendidikan khas ni, yang sebenarnya doktor jadikan contoh dalam, doktor kata macam trigger, betul juga apa yang diorang cakap ni. Pengalaman-pengalaman tu sebenarnya kami tak tahu ni. Kalau doktor boleh ceritakan sikit. Okay, kalau kita lihat kejayaan-kejayaan MBPK kita ini, saya boleh katakan dalam konteks semua berjaya pada tahap fungsional, fungsi masing-masing. Kan? Kalau yang berkefusian tinggi berjaya seperti James. Kalau yang berkefusian rendah, mereka ada yang menjadi petani-petani yang berjaya. Menjadi pemain kedai motor, motosikal, penebar roti canai, peniaga yang berjaya. So pada semua peringkat, kalau James kata hair, yang pertama dia kata nak tengok daripada helicopter view dia. Kita juga hari ini kena lihat apa yang kita sediakan dan apa yang telah kita kecapi. Walau bagaimanapun ada beberapa correction yang perlu kita buat. Betul. Dalam kita nak realign-kan pada landasan yang betul. Seperti kadang-kadang kita lihat parent mungkin kita perlu perkasakan. Ada parent yang masih lagi melihat pendidikan khas ini sebagai hanya melengkapi saja untuk hantar anak dia ke sekolah. So macam mana kita nak lahirkan ramai lagi parent seperti parent James. Yang cakna, yang ambil tahu, yang ambil berat, ataupun kita tak nak lagi hantar sekolah sudah. Kita tak nak. Kita nak dia ambil berat dan ambil perhatian apa yang dia ajar di sekolah. Kalau kita tengok dalam reformasi pendidikan kita, macam mana intervensi kurikulum itu perlu dilalui dan dirasai oleh parent juga. Dia tak boleh hanya serah kepada cikgu. Betul. Jangan serah bulat-bulat macam tu je kan. So kerjasama antara institusi dan juga institusi pendidikan dan juga institusi keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Saya terpanggil sebab semalam saya attend, nak kata attend jugalah dalam online, cerita pasal Prospim tu sebenarnya. Bila Prospim ini adalah salah satu inisiatif. Kalau doktor boleh cerita sedikit, apa cerita sebenarnya Prospim ni? Prospim adalah satu kita nak katakan satu tindakan awal, pengesanan awal. Dia berbalik jugalah macam early intervention tadi. Kita dah mula kenal pasti sejak awal pada usia prasekolah, dan kita cuba melihat kebarangkalian mereka ini, adakah mereka ini murid yang mungkin pendidikan khas atau murid yang perlu diberi didikan melalui kelas pemulihan. So ianya sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang kita amalkan ketika ini. Maksudnya murid tu, kalau kita tengok dah ada kebarangkalian pendidikan khas,
apabila dia masuk untuk 3 bulan pertama dalam intervensi kurikulum, kita dah tahu dah ini kebarangkalian dia mungkin di pendidikan khas. So PROSPIM ini sebenarnya sangat membantu. Sangat membantu untuk kenal pasti dan juga kita share dengan parents. Anak encik, anak puan, kemungkinan. So mungkin kena bawa rawatan doktor dan sebagainya dan dapat pengesahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk buat kad serta allowance yang kita sediakan bagi membantu perkembangan akademik dan kehidupan mereka. Okay, alright. Dia sebenarnya menarik bila kita ada inisiatif dan kita ada pelbagai lagi kaedah untuk kita membantu anak-anak pendidikan khas ini. Kalau kepada James pula, Okay, when we are talking about special education, for you yourself, do you feel down? Do you feel you are lacking in any way, or it is a blessing? Okay. So your words are vital because your words shape your mind shape your habits, and your habit determines your character. Yes. And your character is your destiny. So sometimes the way that it is phrased pushes a lot of people down. But that is up to you to determine. So and I understand in many cases life is hard, especially for the parents, for the educators. So very difficult, I understand. But don't lose faith. Continue moving forward. Don't look at it as a negative. Decide to see it as a positive and work towards it. So for me, it's a blessing. It's a blessing. To me, Menarik. to me, it's a blessing. Yeah. Maybe you want to elaborate more. Why is it a blessing for you? Okay, so neurodiversity has many types. Okay. And these types have specific skill sets. For instance, dyslexics are mostly visions. Okay. This is our gift. Right. So I'm sorry to use this word, but divinity will not give you a gift unless it is for the greater good of everybody. Okay. So number one thing is, don't take pity on yourself. Okay. Look at the community. Okay. Together. So you have this gift for a reason. It is your duty to find what that gift is for, train it, and give it. You must angle it from that perspective, because there are many times, especially with the life, it gets hard. Saya suka bila disebut sebagai berkeperluan khas itu adalah satu hadiah sebenarnya. Hadiah yang orang lain tak semua orang dapat. It's a gift. It's a gift. It's a gift. Yeah, it's a gift. Yeah, you have to look at it into that perspective. Yeah. Macam mana pandangan Dr. Anwar sendiri? Kalau kita tengok, bila ia adalah satu hadiah, untuk anak-anak itu sendiri dia adalah hadiah. Hadiah yang istimewa. Bukan semua orang dapat hadiah itu. Ya, saya setuju dengan James menyatakan bahawa ia adalah satu hadiah, satu gift kepada parent. Dan kalau kita tengok ada kajian yang menyatakan bahawa parent yang dapat anak berkeperluan pendidikan khas ini, pertama adalah bila lahir saja anak itu, dia adalah pertamanya proses menolakkan. Dia menolak dulu. Kemudian proses transisi. Dan yang ketiga adalah proses penerimaan. Okey. Ya. Apabila dia merasakan itu adalah hadiah kepada dia, dia kena terima. Ya. Sebab tu hadiah itu dalam konteks pendidikan kita kena sokong dengan dasar-dasar di bawah kementerian ataupun dasar-dasar pendidikan untuk menyokong anak ini. Kerana kita jangan lupa bahawa murid-murid gifted juga adalah sebahagian daripada murid berkeperluan pendidikan khas. So seperti saya kata tadi, James mungkin dia seorang dyslexic plus ADHD and plus gifted. Dan ini ramai di luar sana yang macam ni. Yang ada kepelbagaian kategori kecacatan ada pada dia. So ini yang kita perlu tangani, kita perlu troka, dan masyarakat di luar sana kita perlu sedarkan bahawa kelahiran anak-anak berkeperluan pendidikan khas ini adalah hadiah ataupun tanggungjawab kepada orang-orang yang mainstream ataupun orang di arus perdana saja. Kita perlu raikan, perlu beri pendidikan dan anggap itu sebagai satu hadiah yang cukup besar. Gift. A gift.
Ya, sebenarnya bila saya nak bercerita tentang pengalaman saya, sebenarnya saya dapat diberi peluang anak buah Dr. Anwar, Cik Hanizan beri saya peluang turun bersama-sama ke Langkawi, tengok kepada sekolah-sekolah di sana macam mana kita ada kerjasama yang baik dengan college community, dengan kita panggil saya tak pasti apa nama akademik itu yang membantu membentuk, memberi sedikit panduan kepada budak-budak pendidikan khas macam mana mereka boleh bekerja di hotel. Dan hotel-hotel ini hotel-hotel besar, Four Seasons dan sebagainya lah, contoh-contoh hotel. Dan bila mereka tak nampak anak pendidikan khas ini anak yang diketepikan, dia tak nampak. Dia kata anak pendidikan khas ini yang paling senang nak ditrain, yang paling mudah, yang paling dengar cakap, yang orang kata bila kita cakap daripada pukul 8 dan pukul 5, pukul 8, pukul 5 lah dia duduk. Betul. As what James said, you were saying you like routine. You adapt yourself to routine. So this is what the hotels are experiencing in their own hotel, because dia kata bila kita bagi rutin yang berkala begitu, anak-anak ni akur. Betul. Mudah dibentuk. So dia akan menjadi orang lah. Hadiah yang semakin lama semakin bercahaya. Kan menarik kan gitu. Okey, jadi kita nak tanya pasal pada James pula. Sekiranya James diberi peluang untuk sama-sama dengan KPM, Bahagian Pendidikan Khas. Kita ada, apa tadi Dr. kata ada 4 curriculum ya. Apa dia tu Dr. curriculum? 4 curriculum tadi. Curriculum yang pertama adalah curriculum kebangsaan yang diikuti oleh murid-murid mainstream dan juga diikuti oleh MPPK, murid berkebutuhan pendidikan khas. Kemudian adalah curriculum kebangsaan yang diubah sesuai. Yang kita khususkan kepada murid-murid pekak dan juga murid-murid buta. Pekak dan buta. Kemudian kurikulum yang dibina khusus. Yang dibina khusus ini lebih kita fokuskan kepada murid masalah pembelajaran dan juga yang very very slow learner. Dan yang keempat adalah kurikulum kemahiran. Yang ini kita nak bangunkan kapasiti mereka. Mereka perlu ada kerjaya. Kalau mereka tak boleh bekerja seperti James, tapi mereka mungkin ada industri-industri kecil dan hiliran yang nak menyara kehidupan mereka. Dan kita tahu hidup ini tak lama, mungkin parent dah tak ada, tapi anak itu boleh berdikari supaya dia boleh hidup menjadi, macam saya sebut tadi, aset kepada negara, aset kepada community dan aset kepada keluarga dia sendiri. Betul. So what we are seeing is that you are the product of the last one. Kita kata kepada skill tadi kan. Okay. If you were to be given a chance, to meet any of those skillful children of the special education needs to the children, so what will you say to them? If I have a chance to meet them, I would tell them the honest truth lah. The only difference between a hero and a villain is one thing: how you react to pain. Okay. So how you react to pain? Okay, that's so interesting. Oh, trust me. When I was younger, it's hard times. Alright. Okay, when I was younger, it's hard times. So, again, thank you for all of your hard work. Okay, you're making it a lot easier. You're making it better for the future. Terima kasih. I mean that. So that's the honest truth. How you react to pain. Don't get clouded by your hate. Focus on your gift. Your gift goes two ways: people around you and then people you. Be that positive point, regardless of your abilities. Keep moving forward and have a vision of your future. That's my number one thing. So how you react to pain will determine if you become a hero or villain. Do not give in to your hate. Menarik kan? It's the truth. From James experience. ni penuh dengan filosofi lah, James. Yeah. Oh, it's just my... Kan? kami pun mendengar rasa macam something nice kan. Bila kita melihat ada yang kita jangan pain tu, kesakitan itu jangan kita jadikan sebagai halangan sebenarnya. Well, like for me, I always don't like to emphasize pain because it is an honest condition, and we all feel it every single day. All of us. But how we choose to react towards it is inside here. We choose. So you can let pain control you, or you can control pain, move forward positively for your community. Yang menariknya sebabkan anak-anak pendidikan khas ni
bukan saja dulu, sekarang masih lagi didiskriminasikan. Ya, sebab saya ada ternampak satu video, dia maybe autistic, tapi bila duduk di pasar tu kan, orang langgar dia, kita tahu sebenarnya, kita boleh mengenali anak autistik ni, tapi dia punya the treatment that was given to her, kita rasa tu tak sampai hati. Kenapa buat orang macam tu, right? So berbalik kepada ayat James tadi, macam mana kita react to pain. Kalau kita react negatively, benda tu akan jadi negatively. Correct. Even to the parents, even to the kids, kan, budak-budak juga. And then because of that pain, that sorry to use a negative word, that hate will spread. Yes. So it's up to you to stop it. It's up to each of us to stop it individually. Kan, itu sangat touching sebenarnya. Tapi saya melihat pelan-pelan komunikasi sama ada daripada Kementerian Pendidikan ataupun kementerian di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita mula memberitahu kepada masyarakat umum di luar sana bahawa sebahagian daripada penduduk Malaysia ini, ataupun kita ada sebilangan daripada penduduk Malaysia adalah murid-murid ataupun orang-orang yang berkeperluan pendidikan khas ataupun OKU. Kita ada orang-orang OKU. Orang kurang dan upaya, mereka mesti kita santuni juga. Kerana mereka juga ada kekuatan, ruang kekuatan yang perlu kita develop, kita bangunkan mereka. Yes, kan. Jangan kita nak tirikan. Bukan masanya lagi lah sekarang ni sebenarnya. Dah perlu ditinggalkan fikiran ataupun pandangan-pandangan yang dah ketinggalan itu. Kan. Tafsiran-tafsiran yang salah, yang okey. Sebenarnya ada kalanya mereka ni tak cakna bila dia tak nampak. Dia tak nampak, dia kata, dia assume orang ni normal macam biasa. Tapi bila kita cakna, sebenarnya benda detik sikit pun bila kita bercakap, dia tak memandang mata kita pun kita boleh detect sebenarnya, right? Ini adalah sebenarnya yang kita nak sampaikan kepada orang di luar sana. Cakna dan prihatin. Bukannya menganaktirikan, bukannya kita mengetepikan ayat tu pun. Mengetepikan mereka-mereka yang berada dalam konteks berpendidikan khas ini ataupun yang orang kurang upaya. Okey. Jadinya saya nak bertanya lah, kita sebelum kita nak closing, apakah sebenarnya, kita pergi kepada James dulu what will you think of the vision and your hope for the future of special educational needs students in Malaysia, in your perspective as someone who is in that environment? Okay, so first of all, you guys have been saying I'm a national asset. Okay, I just want to put it back. You guys are the national asset. Honestly, so my hope is that the continued effort of the community, of course, Ministry of Education, people like you remain and push on that good fight across generations. So that is my hope, that we do not give in. We keep going forward. To integrate us will be a great gift. And sometimes I don't know if I get in trouble for saying this. We can always cut it out. Not to worry. Sometimes you must give a little bit of productive discipline. Okay. Productive discipline. Productive discipline. Not don't bully people in terms of their discipline. Productive discipline is in routines. So sometimes you must give that routine. Force it down them. Because us as a species, we have always produced our best work as a group. Right. But nowadays, and this is a challenge for us, is that we are very individual. We always go into our phones, we always go into this. So my hope is that we have that community moving forward. Don't become isolated. Keep together. Integrate. Right. That is my hope. That is to me most important thing. So apa yang dia nak sebenarnya inclusivity, Unity, integration. Yes. Those are the things. Make them bergaul bersama-sama dengan rakan-rakannya. Jangan pinggirkan. Correct. Okay, macam mana pula dengan Dr. Anwar? Apa harapan? Apakah rasa hati itu yang jujur dari ikhlas daripada dalam lubuk sanubari itu nak sampaikan kepada yang mendengar kita, yang tahu sebenarnya apa yang kita nak buat ni? Okey, saya hanya ada 1 tahun lebih lagi sebelum saya pension. 2027 saya akan pension
dan insya-Allah saya akan berada dalam 38 tahun dalam pendidikan khas. Ya. Dan saya telah melalui terlalu banyak proses kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas. Daripada kelas mereka berada di bawah-bawah tangga, ya, di hujung-hujung kelas, sehinggalah pada hari ini kita dah ada satu spek untuk kelas mereka. Ya. Sehinggalah pada hari ini kita telah berjaya menyusun kurikulum untuk mereka. Betul. Sehinggalah pada hari ini kita ada dasar-dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Inisiatif 34, untuk kita share dan beri pendidikan kepada mereka. Saya kalau boleh, saya nak rakyat di bawah sana, termasuklah guru-guru ataupun orang-orang yang berkepentingan, cubalah pakai kasut, pakailah baju sebagai seorang parent yang ada anak berkeperluan pendidikan khas. Cuba kita bayangkan, ada setengah parent yang bukan ada seorang, mungkin ada 2, 3 atau 4 orang anak berkeperluan pendidikan khas. Kita rasai apa yang mereka rasai. Betul. Sebagai seorang parent, sebagai sebuah keluarga, ibu dan ayah tentu nak kejayaan anak-anak. Betul. Ya? Kejayaan ini mesti secara realitinya diukur mengikut kesesuaian anak itu. Yang tu yang saya rasa di peringkat komuniti keluarga itu perlu kita bangunkan. Dari segi kesediaan kurikulum, peluang pembelajaran, info dan infra yang telah disediakan oleh kementerian. Saya lihat dari konteks pendidikan, pada saya telah sangat jauh berbeza daripada tahun 1989 ketika saya mula-mula mengajar. 36 tahun dahulu. 36 tahun dahulu. Ya, sekarang dah banyak jauh berbeza, dan kita juga telah membuktikan tentang kejayaan anak-anak ini. Sebab tu saya ucap terima kasih pertama kepada Kementerian Pendidikan yang sentiasa melihat demokrasi pendidikan ini, pendemokrasian pendidikan, ya, dalam konteks negara kita ini, merangkumi semua, daripada anak-anak mainstream kepadalah anak-anak berkeperluan pendidikan khas. Rasailah bagaimana susahnya mereka untuk belajar, rasailah bagaimana susahnya mereka untuk masuk ke pasaran-pasaran pekerjaan. Betul. Ya? Kenapa mereka nak dipinggirkan? Kerana mereka juga ada kekuatan yang perlu kita terokai bersama. Saya menyerulah dalam ruang dan peluang ini untuk kita bangunkan pendidikan khas ini ke puncak yang lebih hebat. Dalam konteks negara kita Malaysia. Terima kasih. Dia punya terasa menusuk, menikam. Jadinya kita akan teruskan dan bertanya kepada Dr. Anwar, apakah sebenarnya yang boleh ibu bapa di luar sana sekiranya mereka memerlukan pandangan, memerlukan bantuan, memerlukan hikmat nasihat, di manakah dan bagaimanakah mereka boleh cari ruang dan peluang ini di KPM itu sendiri? Apakah yang kita boleh offer pada mereka? Okey, terima kasih Dr. Heidi. Kalau kita nak cerita terus ke di KPM. Kalau kita nak cerita dari bermula, sejak anak itu lahir, dia di bawah tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemudian dia membesar dengan treatment ataupun intervensi yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. And then masuk usia prasekolah. Masuk usia prasekolah, kita ada 28 buah prasekolah di sekolah pendidikan khas, dan kita ada lebih 300 buah sekolah dalam program PPKI untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas. Kena sebut PPKI itu apa? PPKI ialah program pendidikan khas integrasi, yang mana sekolah ini berada dalam kompaun sekolah-sekolah mainstream. Inclusivity tadi Dan kita ada 3 setting pembelajaran mereka, iaitu di sekolah pendidikan khas kita ada 35 buah sekolah pendidikan khas. Kemudian kita ada di program PPKI yang saya sebutkan tadi, dan program PPI, iaitu program pendidikan inklusif. Secara umumnya kita ada menawarkan program ini di lebih 6,000 buah sekolah di seluruh negara. Dan khidmat nasihat ataupun pandangan, parent pertamanya boleh ke sektor pendidikan khas di setiap Jabatan Pendidikan Negeri, ataupun datang terus kita di bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia untuk bertanya ke manakah hala tuju anak mereka. InsyaAllah kita akan berikan penerangan bermula daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah menengah pendidikan khas, sekolah menengah pendidikan khas vocational, termasuklah mereka boleh dipasarkan dengan kerjasama institusi, dengan kerjasama universiti,
serta kolej-kolej swasta yang menawarkan pendidikan untuk murid berkeperluan pendidikan khas di negara kita. Itu antaranya. Boleh datang ke pendidikan khas. Bila-bila je. Okay. Yeah? Nak tanya sikit. Kalau doktor boleh sebutkan sekolah-sekolah vocational yang menawarkan tadi yang doktor sebut tadi. Sekolah kita ada 4 buah sekolah vocational. Kita ada di Shah Alam, SMPKV, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Kita ada di Merbuk, Kedah. Yang Shah Alam tawarkan apa? Keseluruhan 4 vocational ini menawarkan 24 kemahiran. Ya, 24 kemahiran yang antaranya seperti kita ada servis motosikal, kita ada pembuatan batik, kita ada pembuatan roti, ya, kita ada hatchback ataupun penghawa dingin, ya. Kemudian kita ada Dobi, yang ni yang saya sebut, yang tadi Dr. Aini sebut, tawaran pekerjaan di hotel-hotel 5 star. Dan sebenarnya 4 vocational kita ini tak cukup menampung keperluan daripada agensi luar yang menanti produk kita untuk masuk bekerja dengan mereka. Macam Dr. Aini kata tadi kan, mereka adalah antara pekerja-pekerja yang patuh, yang committed ni, sangat minimal melakukan error lah dalam pekerjaan. Ya, sebab tu pasaran kita cukup laku. Ya, di 4 buah sekolah. Tadi saya hanya baru sebut Shah Alam. Kalau kita tengok di Merbuk, yang niche-nya hospitality. Kemudian kita ada di Kuantan. Niche-nya ialah ruminan dan pertanian. Ruminan kita ada peternakan lembu, kita ada peternakan ayam, kita ada peternakan ayam telur, ya, poultry, ya, itu di Kuantan. Dan di Indahpura kita lebih kepada orang seperti Dr. Aini yang sukakan kecantikan. Ya, bukan autistik estetik. Estetik. Ya. Yang ada andaman dan sebagainya lah. Itu di Indahpura. Namanya pun Indahpura. So ke semua 4 buah sekolah ini menawarkan 24 kursus yang sangat bertepatan dengan pasaran di negara kita. Mengikut kepada keperluan semasa. Ada tak yang cerita pasal TVET dalam mana-mana sekolah ataupun kita masukkan dalam PPI sahaja? Ini adalah TVET. Mereka melaksanakan TVET. Yelah yang tadi servis motor dan sebagainya. Itu adalah TVET. Dan di lebih 2,000 buah sekolah kita di program PPKI, program pendidikan khas integrasi ini juga kita menawarkan pendidikan TVET. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita tak berikan mereka peluang-peluang kerjaya sebagai membuka projek-projek hiliran, siapa yang nak jaga mereka selepas ini? Betul. Siapa nak jaga mereka? Nak harap maklum belum tentu. Betul. Jadi mereka ini kita berikan kemahiran untuk mereka berdikari. Ya, berdikari dan malah ada dalam kalangan bekas student kita ini, bekas murid kita ini yang dah berjaya sebagai chef, sebagai membuka jahitan, kelas jahitan. Dah terbukti. Jadi ini yang kita katakan di PPKI kita ada 10 program. Tadi di SMPKV kita ada 24. Jadi kita ada 10 PPKI pula program PPKI. Ya. Seperti yang saya sebut tadi, kita ada pertanian. Macam mana mereka nak jadi petani moden. Itu telah kita didik. Macam mana mereka nak dalam kemahiran reka bentuk multimedia interaktif. Kalau zaman sekarang orang nak multimedia digital, juga kita berikan latihan kepada murid-murid keperluan pendidikan khas. Supaya sekali lagi saya sebut, mereka adalah aset negara kita. Betul. May I add in terms of asset, vital, because what you have described is basically the necessary skill sets for Society 5.0, which is the agri-tech sector, integration of different technologies. Semua di sana. It's beautiful. Betul. Kita dah sediakan mereka. Yes, because this is basically future-proofing Malaysia's workforce. Betul. Menarik tu sebenarnya. Jadi saya tertarik dengan apa yang doktor sampaikan, dan kalau kita sebenarnya kita nak share maklumat-maklumat ini kepada publik, sebabnya kita nak publik tahu dan cakna
kita sediakan semua ni. Yang Betul. penting mereka kena usaha untuk mencari maklumat-maklumat ini. Macam saya sebut tadi, kita ada di 16 Jabatan Pendidikan Negeri. Mereka boleh menghubungi sektor pendidikan khas ataupun mereka boleh datang terus ke bahagian pendidikan khas. Baik. Saya jemput datanglah. Tuan-tuan, kita boleh bertanya, bersembang, manakah hala tuju anak saya nak pergi. Khidmat nasihat itu boleh kita berikan. Right. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Anwar dan juga James untuk bersama-sama kita pada podcast kita pada kali ini. Apa-apa pun, James ni dah banyak bagi saya filosofi. Saya nak mengingat tadi repetitionnya, habitnya, hairnya. Hairnya. But then I just want to emphasize, hair isn't mine. It belongs to Dr. Strangers. Yes. It doesn't belong to me. I'm just sharing. Reiterate. Reiterate his work. Yeah. Apa-apa pun yang paling penting sebenarnya ada satu tagline yang sebenarnya bahagian pendidikan khas dah buat, iaitu mengupayakan dalam ketidakupayaan. Jadi kita sama-sama membantu mengupayakan mereka yang berada di luar sana, anak-anak yang masih memerlukan kita, yang dalam kita panggil murid berkeperluan pendidikan khas, untuk walaupun mereka tidak berupaya, kita bersama-sama bantu. Jadi itu saja untuk podcast PPPM pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi. PPPM milik kita bersama.